Yes, reka tubahe ikaze bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye mwese. Tubifurije umugoroba mwiza, abandi ni igitondo ciza, abandi ni igicamunsi ciza bitewe naho muherereye mwese. Mudukurikira aya masaha, ndabasaba ukurikirana ino video ikarangira niba udafite ubunebwe. Tegera ino video irangire yose wumve ikigamije kuvuga, ariko nta gico mbabwira mumaze mutegere ino video. Teye kano ka video ngiye kubabwira nawe uko murakabona hano, ni mugategere kano ka video nikarangira hanyuma ndababwira. Navuye mu Burundi mu nkambi nza mu Rwanda gutaha ubukwe bw'umukobwa umwe wo kwa data wacu. Bukeye nako nari namwambariye muri dote, ndangije kwa kundi turi ku murongo, ibiryo byari service ari ugufata ukiyarurira, urumva. Mbona umugabo umwe araje, ntavuga izina, ni uwo muri famille yacu, aranyegera ntiyanyongorera, abivugira ku karubanda ndi ku murongo. Aravuga ngo Bihozaga, kuko niko banyita, ntago banyita Galasi, muri famille yanjye nitwa Bihozagara. Ngo Bihozaga, ngo wihangane warure ibiryo bikeya, ngo ibisigara byose babiguhubijana. Kubera iki? Yarebye aho nturuka mu nzara, mu nkambi, mu buzima bubi, yumva ko ahari wenda ndi bubasebye. Nta handi hantu twasangiriye nawe kugira ngo abone ko ndi igisambo, ariko kagasuzuguro kaho wakuriye, urumva. Nagize ikimwaro, ifiriti nizo zatangiraga aho, naruye ikiyiko kimwe cy'ifiriti njya kurya. Ahubwo abantu nibwo bandebye cyane kurusha uko bari kundeba naruye byinshi, kuko baravuze se noneho uriya ni ubusirimu, waruye ikiyiko kimwe cya chips. Kumbi ni amagambo nabwiwe. Mva aho ngaho njya gusurana mu makaritsiye bisanzwe. Ngeze muri karitsiye, ngeze mu nzu imwe yo muri famille, nanone umumama waho azana ubugari n'indagara. Ubu n'undi munsi suwo turariye, turangije kurya arambwira ati yo tugejeje nko hagati, ngo nibagiwe hari ibishimbo, uwo shaka kurya ibishimbo nagire gute navuge tumuzanire. Ndavuga ati oya izi ndagara njyewe zirampagije. Yama yiterera hejuru ngo cyakoze data we, ngo nubundi ngo ibishimbo se ngo aho mwabiririye ngo abana babakene. Urumva bro? Yeah. Ibyo bintu bikankomeretsa, bituma ngendana umutwaro wo kuvuga ngo byange bikunde nzashakisha uburyo ubuzima bwo mu rugo buzahinduka binciyemo. Uri kubyumva? Hanyuma noneho ubuzima bukomeza kwa Nzakora ibishoboka byose bibaho, ayo wacu bakire binciyemo. Ko nukuri ni byiza kandi birafatika. Nzakora ibishoboka byose mu nzira zose zishoboka, ayo wacu bakire binciyemo. Twari tuzi ngo Galasi yagiye muri biriya byiwe, yashatse kuba akagara kugira ngo abone iyo uzarya. Ko nukuri ngiyo video ababihakana ko yagiye kubera ukuri guhari nta kuri. Yavuze ngo agakora ibishoboka byose ari wabo bakire biciye muri we, kurumva. Hanyuma ibyo yagiyemo ubu nyine ageze ku rwego rwo gutuka ibihugu by'abandi, ibihugu by'abaturanyi, ibihugu by'abavandimwe, atuka bamuzenye urugabo ngo bakura abantu mu ikofi. Niho ageze nyine no ku rwego ariko atuka igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi barwo. Ageze aho atuka abayobozi batwirwaneho ndetse n'abandi bakora n'abayo. Umuntu uzabona ino video azoyiheze Galasi, azoshikije Galasi. Umuntu uzabona ino video afite uburyo kwiha Galasi azomuha ino video. Ni message ngiye kukuburira, ni message nahawe n'umuntu. Ngiye kukuburira inshuti yaje Galasi, mwene wacu tuvukana, abavandimwe.
Galasi abakuru baciye umugani baravuga ngo nushaka kurama uzokore neza, nushaka kugira igihe kirekire mu isi uzokore neza. Kwihuta siko kuronka. Muntegere neza ino video, muyitegere irangire kandi muyimpere Galasi. Ni iya Galasi nta wundi ireba, yego n'abandi boyitega ariko ireba Galasi. Kwihuta kwirukanka siko kugera kuco ushaka, wokibona wicaye. Galasi message iragira gukiti, genda uhagarike guhimba ziriya ndirimbo zo gutuka ibihugu z'abandi. Aho bigeze genda uhagarike guhimba indirimbo zo gutuka ibihugu z'abandi n'abayobozi b'abandi. Galasi nimba ukeneye kurama igihe kirekire gifatika, genda ureke gutuka abayobozi b'abandi n'indirimbo, ni mu ndirimbo. Galasi kurashukwa bagushutse kandi abagushutse ikibazo urengera ubuzima bwawe pi, uzopfa basigare, uzopfa babeho, kandi urasibwa ubutwari. Galasi mwana wa mama ndakuburiye, genda urekera aho ngaho. Nimba ukeneye kurama genda urekere gutuka ibihugu z'abandi, gutuka abayobozi b'abandi n'ibihugu z'abandi, rekera aho ngaho. Rekera aho ngaho uririmba indirimbo zawe kimwe n'abandi baririmba, ureke gutuka abantu. Gutuka abantu kwawe ntikuzobuza urusaku rw'ibikeri ntiruzabuze nko gushoka, oyaye bazogeza kuco bashaka. Twirwane izogera ku ntsinzi yabo, ntago ari ubutumwa batayigira. Ari n'ubwo uririmba wari ukoze Imana mu Gishinwa, bazogera ku ntsinzi yabo, ariko izo wakora si ubwo butwari. Amafaranga woyarya mu buryo bwose bushaka, urugo rwanyu ruzokera kubera wowe, ariko uburyo washatse kurukirishamo bazosigara bakira kuwe ntuzokira. Ntimuze gutukana hano, ntimuze kurakara. Galasi turavukana twese, turabanyamurenge b'imurenge, uvuka imurenge, nubwo akora biratuka ubwoko suko atari umunyamurenge, ni mwene wacu. Ariko Galasi genda ureke twirwaneho. Icyo cyo ni ikintu kidasengeye, ni ikintu utushira ku mavi we ubwawe. Tuzotsinda urugamba, reka mbikubwirega, tuzotsinda urugamba, reka mbibwira Kagara, tuzotsinda urugamba, tuzobona amahoro imurenge. Leta ntizosakugera imurenge, Mahima ntizosakugera imurenge, aba Tanzania, abarundi definitivement bazocika imurenge, ni iwacu. Bazohagera batembera kimwe n'abandi, ariko ntabwo ari Burundi, ni imurenge. Yuko natwe twoje i Burundi tugatembera nta kibazo pe, nta mutima mubi. Nawe arikosi iwacu Burundi ni mu Barundi. Galasi izo ukora byo umanuke upande ushuke, nukomeza gutuka ibihugu z'abandi ndetse n'abayobozi b'abandi urapfa, ntabwo uhari. Kandi bya bindi abanyamurenge bazabesha mu buryo bwo igihe ciwe, wowe uzopfa kitari mucaho. Ijucu kimenye, nimba ushaka kurama genda ukore neza, ureke gutuka abantu b'abandi. Ikintu gaco cyarangiye cyanavuyeho, indirimbo zawe zirarebwa zirakurikirwa, kuko ari indirimbo z'ibitutsi, kandi bazikurikira tubwira ngo bazazikurikira bishimye, nukuja gutegera message uhawe utanga. Papa, my friend, oroha reka kuja mu mafaranga bigeze aho ngaho, oroha reka gutuka abantu gutyo, oroha. Galasi ndagusaba ndakwinginze, nimba ukeneye kubaho iminsi myinshi rekera aho ngaho, birahagije. Abantu watutse abantu uragerageza birarangiye, rekera aho ngaho. Isura yahindutse, iyo uri message nkubwiye nahawe ugenda urekera aho ngaho, utarekera aho ngaho ntabwo uri mu ijuru mwisi, utakufa vibaye. Genda urekera aho ngaho rafiki yangu, iyo ndirimbo wakoze niba ya mwisho
ukora izindi zisanzwe uzokira, ariko nusakura indirimbo yo gutukana ntabwo bizaguhira. kandi hari no gukora ikintu kandi byanga byakubona bino uzi ukora byose uzi ukuri. Abanyamurenge ko turicwa, drone kera se bana muhana ko turasamburirwa, ubu nyine amadubu ageze he? Ubu nyine ageze amadubu nyine. Ejo bundi tubonye intambara ihayibera muri Lubumbashi, sorry muri Katanga. Iriya ntambara iri muri Katanga n'abanyarwanda baba bayirwana kubera ikibazo mwirasira abantu amafuti ku bintu bidahari. Abazalendo baba basenya iwacu, banyaga ibintu, batwika amazu, n'abanyarwanda bayatwise. Ndetse kwanza ni bidashoboka. Cureka njihoreye nuko. Ariko rero Galasi va mu bintu wagiye mu nshuti yanje, va mu bintu wagiyemo, ureke kwegamira. Ntaho uzoja namwe hatari iwanyu, tuzoja inyuma y'iwanyu. Iwawe ikora iwanyu. Chef umuhira yaravuze ngo muzohunga amahoro. Mu gihe abandi bahunga ibiti uzohunga amahoro. Reka ibyo bintu, message yanje yayo ngiyo, nta bindi bintu burenzeho. Muri Katanga ko bararwana abakatanga, n'abanyarwanda barwana, muri Katanga. Kongo aho igeze kwihereza, igiye gucikamo. Kongo igiye kugira amahoro ataraboneka. Kongo birarangiye, izo ikora byose kirasezera. Iyi nkama ija gupfa ibizimba umutwe, byarangiye. Galasi my friend, rekana n'ibyo wabikora, tuzi umugabo uba umugabo, ureke kwirirwa inyuma y'abagabo hanga amaraso y'abana b'abanyamurenge. Galasi wari inshuti n'abagapangwa, wari inshuti n'abanyu bagenda bakuvaho, kuko izo wabuntu wawe ujamo nta maherezo yabyo. Ifaranga ziryoha, ifaranga ziraryoha, ariko ukazijya mu buryo bwiza. Ubwoko bw'abanyamurenge ubibesha ngo buzosha, ntibuzoshira. Kandi twebwe ni afande makanika aravuga ngo tuzirwanaho, ariko mwebwe ko muraturwanya mugashiramo andi moko. Imisozi yo minemuzi imirambo y'abanyamoko n'abarundi n'abatanzania, sijui n'aba-Angola, sijui n'abaki. Mwe mwagiye watekereje cyane my friend, waretse kwirwa wirusha ukaba umugabo ugakomera. Galasi message niyo ngiyo, uyumve. Umuntu uno video ndabasabye ndabingiye, muzoyimpere Galasi mugereho ayumve, uvuga ubutumwa atabugenderaho basi kitamuramba. Thank you.